Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotak jai Islam munafik dari berabang ke lah. Nyopak abu si ya. Nyopat abu si. Alhamdulillah abu si sihat walafiat bila Allah. Yang putih-putih depan fitnah. Di kalon gedron syiram tuah. Yang contoh-contoh. Putih Yahudi, antek-antek bijih PKI dan putih-putih Islam munafik kan. Yang pegah lun kamati lun kanyu lun kajih yang putih Yahudi kon urung Islam. Dekat laju Yahudi yang kafe meja krong hana pupu hana desya. Putih-putih Islam munafik, jid nampu Yahudi, jid nampu kafe. Yang contoh mengkaron, yang contoh barang mengkaron nasi dalam. Nyopat ausi, alhamdulillah sihat gebila Allah. Terima kasih berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sira yang patnya ausi. Yang hawa urung-urung Islam munafik sampai ha dengar macam ni berah ke usi. Apa usi ya? Panjaga dengar alhamdulillah usi ino sihat walafiat bila Allah. Juan Ciralun memandung yang ada dalam grup opsi. Sehat sih bila Allah. Ya opsi ban jaga dengar. Macam hoa na berah ka opsi. Opsi kai rop, opsi kai pop, opsi kamati macam na. Yang kenyan contoh-contoh seperti Islam munafik siram tua. Kalau gedon yang hana dijit pernah. Opsi pep tapi opsi belum pernah diperah haba fitnah manusia. Kalau pernah opsi dihujah tanpa salah. Opsi yang nana diperah memang opsi penghujah ulama su. Tapi hana suhu hana dihujah opsi. Cepat opsi sehat walafiat dibila Allah. Apa ulun mendung kira yang dalam grup opsi. Semoga begitu sehat walafiat dibila Allah. Terima kasih berita ciram doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.